Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Iran ayibwira ko kwihangana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimo kugenda kurangira. Yasabye iki gihugu kumanika amaboko nta kindi gisabye kigahagarika kugaba ibitero kuri Isiraheli. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise atanga ubundi butumwa bukomeye ati twebwe ntabwo tuzica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, byibura subu, niko yavuze. Nyamara Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu we yavuze ko kwica Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ngo byaba intambwe yo kurangiza burundu amakimbirane hagati y'igihugu cye n'icya Iran. Minisitiri w'Intebe Netanyahu yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya ABC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagize ati ibingibi ntabwo byakomeza intambara ahubwo byayirangiza. Umunyamakuru yamubajije niba koko Isiraheli yatekereza kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran, maze undi amusubiza agira ati Isiraheli ikora ibikenewe, ntabwo nshaka kugira byinshi mbivugaho, ariko icyo turimo gukora ni ugusenya ibikorwa bya Iran by'ingenzi mu bushakashatsi bwabo bw'ingufu za nucleaire. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu mpera z'icyumweru gishize byavuze ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yarihanangirije Isiraheli akayibuza kwica Ayatollah Ali Khamenei. Nk'uko CBS News yabyanditse, Donald Trump aratekereza kwifatanya na Isiraheli mu bitero bigamije kwibasira ibigo bya nucleaire bya Iran biri munsi y'ubutaka. Perezida Donald Trump kandi yavuze ko Amerika yamaze gutangira kugenzura ikirere cyose cya Iran, ndetse ngo izaho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aherereye. Yavuze ati umuyobozi w'ikirenga wa Iran ni igipimo cyoroshye kugeraho aherereye, ariko ntabwo tuzamwica. Amerika ivuga ko kugeza ubu itarimo kugira uruhare mu bitero by'indege bya Isiraheli kuri Iran, ariko nibizabyinjiramo mu gihe kizaza, icyo nicyo kibazo gikomeye cyo kwibazaho. Amerika yabigiye kwinjira muri iyi ntambara. Mu kugaragaza ko adatinya, Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran itazigera yemera ibiganiro cyangwa se amasezerano na Isiraheli. Ati tuzagaragariza aba basioniste ko nta mbabazi tubafitiye. Uburayi urasa n'ubwatangiye gucikamo ibice. Ubufaransa bwaburiye Isiraheli buyisaba kutihutira guhindura ubutegetsi bwa Iran, ni ukuvuga guhirika ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei. Mu gihe Ubudage bushimira Isiraheli ko irimo gukora akazi benshi badashaka gukora. Hashize iminsi 5 Isiraheli itangiye kugaba ibitero kuri Iran. Impande zombi ziracyarasana, ariko abanya-Iran barimo guhura n'imbogamizi zikomeye cyane mu guhunga. Nubwo yari yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazivanga mu buryo butaziguye muri iyi ntambara, Perezida Donald Trump uyu munsi yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga agira ati ubu dufite ububasha bwuzuye kandi busesuye bwo kugenzura ikirere cya Iran. Yanavuze ko Ayatollah Ali Khamenei ari igipimo cyoroshye kugeraho aho aherereye, ni ukuvuga ko kumurasa biboroheye cyane, ariko ngo ntabwo barageza igihe cyo kubikora. Ibiro bya gisirikare bya Amerika Pentagon birimo kwihutisha kohereza ubwato bw'intambara bwitwaje indege bwa USS Nimitz hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko abategetsi babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babibwiye televiziyo NBC. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasohoye itangazo ryo kwihaniza mu rukerera abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, abwira Isiraheli ati intambara ubu nibwo itangiye. Ibi byabaye mu masaha make nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaravuze ko Ali Khamenei ari igipimo cyoroshye kugeraho, akanatangaza ko kwihangana kwa Amerika kurimo kugenda kurangira, ndetse asaba Iran kumanika amaboko idashyizeho amananiza. Nk'uko abategetsi babiri babibwiye CNN, Donald Trump aragenda yegera cyane igitekerezo cyo gukoresha ingabo za Amerika mu kugaba ibitero ku bikorwa bya nucleaire byo muri Iran, ndetse aragenda areka igitekerezo cy'umuti unyuze muri diplomasi. Uko guhindura imyumvire biragaragazwa no kwiyongera kw'imvugo igaragaza ko Amerika yiteguye kwinjira muri iyi ntambara, nubwo abayobozi bavuze ko Donald Trump agifunguye amarembo y'ubwumvikane mu gihe Iran yagaragaza ubushake bwo gutanga ibyisabwa. CNN yanditse ko mu gihe intambara hagati ya Isiraheli na Iran ikomeje gukara, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ngo bongereye ingufu mu biganiro bishobora kugera no kuguhitana umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Igitero kigenewe Khamenei ubwe cyatuma akarere kose kinjira mu cyerekezo gishya kandi kirimo amahoro. Niko bamwe mu bashyigikiye ko uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran yicwa bavuga. Khamenei ni umwe mu bagabo bafite imbaraga nyinshi mu burasirazuba bwo hagati.
amaze hafi imyaka 40 ayoboye Irani, ayiyoboye mu buryo butajegajega, ahanganye na Amerika na Isiraheli, arwanya batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu imbere, kandi agateza imbere umushinga wa nucleaire wa Irani wuzuyemo impaka. Nk'umuyobozi w'ikirenga, afite ububasha bwo kuyobora guverinoma, ubucamanza, ingabo n'urwego rw'igisirikare cyihariye cya Irani, harimo n'ishami rikomeye rya Quds Force rikorera mu ibanga, rikaba rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'imitwe iterwa inkunga na Irani nka Hamas, Hezbollah n'Abauti. Khamenei yavutse mu 1939 avukira Mashhad. Uyu ni wo mujyi mutagatifu kurusha iyindi yose yo muri Irani. Yabaye umunyeshuri wa hafi cyane wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, umwe mu bayoboye revolution yo mu 1979 yahiritse ubutegetsi bwa cyami bwari bushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Maze nyuma y'iyo mpinduramatwara hashingwa Repubulika ya Kiislamu ya Irani. Khamenei ubwe yageragejwe kwicwa n'abarwanyaga Khomeini mu 1981, aho yakomeretse bikomeye ku kuboko kw'iburyo, ku buryo n'uyu munsi uku kuboko ntabwo gukora. Yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Irani mu 1989 nyuma y'urupfu rwa Khomeini. Kuva ubwo yayoboye Irani mu nzira yo kwagura igitinyiro n'uruhare rwayo hanze y'imbibi z'igihugu, irushaho kumenyekana nk'igihangange mu karere. Mu gihe cy'imyaka irenga 30 amaze ku buyobozi, Irani yirinze intambara zitaziguye n'abanzi bayo, ahubwo yubaka umurongo mugari w'imitwe yitwara gisirikare izwi mu cyiswe Axis of Resistance. Ariko ibi byose byahindutse ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 ubwo Hamas yagabaga igitero gikomeye kuri Isiraheli. Intambara ya Isiraheli muri Gaza hamwe n'ibitero kuri Hezbollah, umwe mu mitwe yitabwaho cyane na Irani, byateye Isiraheli kwitinyuka, binajegeza ishusho ya Irani nk'igihugu kidashobora kugabwaho ibitero. Ibi byarangiye neza mu cyumweru gishize, birangijwe n'ibitero bidasanzwe byagabwe na Isiraheli ku bikorwa bya nucleaire n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Irani. Ubu muri Irani ibikoresho byo kurinda ikirere birimo kugerageza gusenya ibisasu birimo kuraswa hejuru y'umurwa mukuru Tehran, nyuma y'uko leta ya Isiraheli itangaje ko irimo kugaba ibitero by'indege mu murwa mukuru Tehran, mu murwa mukuru wa Irani. Mu mujyi wa Tel Aviv muri Isiraheli naho humvikanye impuruza n'ibiturika. Muri Irani igisirikare cya Irani kirimo kurasa ibisasu mu rwego rwo kuburizamo ibitero byo mu kirere birimo kugabwa ku murwa mukuru Tehran, nk'uko igisirikare cya Isiraheli cyemeje ko kirimo gukora urukurikirane rw'ibitero muri uwo mujyi. Hanasohotse itangazo ryo kwimura abaturage mu gace kamwe ko muri Tehran. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Israel Katz kuri uyu wa kabiri yavuze ko Isiraheli yari yiteguye kwibasira ibice by'ingenzi byo muri Tehran, ndetse igisirikare kirwanira mu kirere cya Isiraheli cyatangaje ko kibasiye haturukaga ibisasu bya balistike mu mujyi wa Isfahan. Isiraheli yatangaje ko hari urukurikirane rw'ibisasu byarashwe na Irani, ndetse ibiturika byumvikanye hejuru ya Tel Aviv. Kuva intambara yatangira, abaturage 2725 bamaze kwimurwa bavanwa mu ngo zabo mu buryo bw'agateganyo muri Isiraheli. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Irani Mehr News Agency, Irani yarashe ibisasu byitwa Fata bigana muri Isiraheli. Ibi ni ibisasu bivuga ko ari hypersonique, no kuvuga bigenda ku muvuduko uruta uwijwi. Byageragejwe bwa mbere mu mwaka ushize, gusa inzobere zivuga ko ibisasu byinshi bya balistike bisanzwe bigenda ku muvuduko wa hypersonique mu rugendo rwabyo, ku buryo yanga yatari amakuru mashya mu bisasu bya Irani. Igihugu cya Jordani nacyo cyatangiye kugira uruhare rutaziguye muri iyi ntambara. Amashusho yafashwe na Shak Haddad wa CNN agaragaza ibisasu bya Irani byarashwe bisubizwa inyuma n'ingabo za Jordani mu kirere cya Amman, umurwa mukuru wa Jordani, mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Iyi ni intambara irimo no gukoreshwamo ikoranabuhanga. Igisirikare cya Irani cyavuze ko Isiraheli yatangije intambara y'ikoranabuhanga igamije kwibasira ibikorwa remezo by'itumanaho n'ikoranabuhanga bya Irani. Ambasaderi wa Isiraheli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yeshiel Leiter yabwiye CNN ko ubwirinzi bw'ibisasu Amerika yahaye Isiraheli harimo na systeme yitwa THAAD ngo bwagize uruhare rukomeye cyane mu gukiza ubuzima bw'abantu amagana, bishoboka ko banagera mu bihumbi kuva intambara yakara. Kuwa kabiri Donald Trump yahuye na ekipe ye ishinzwe umutekano muri Situation Room muri White House. Ni mu nama idasanzwe yamaze isaha n'iminota 20. Nk'uko bitangazwa na CBS News, iyi nama yari igamije kuganira ku kibazo cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwifatanya na Isiraheli mu kugaba ibitero ku bikorwa bya nucleaire muri Irani. Inkuru ya CBS ivuga ko nta bwumvikane bwuzuye bwagezweho muri iyo nama hagati ya Donald Trump n'abajyanama be ba hafi mu birebana n'umutekano, ngo bananiwe kumvikana kuri iki cyemezo niba Amerika yakwinjira muri iyi ntambara
cyangwa niba yakomeza kubirebera ku ruhande. Nyuma y'iminsi myinshi asaba Iran gusubira mu biganiro, Donald Trump noneho arimo gusuzuma niba Amerika yakwinjira mu ntambara Israel imaze iminsi irwana na Iran. Muri iyi nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri, National Security Council, Donald Trump n'abajyanama be baganiriye ku mugambi wo kwibasira ibikorwa bya nucleaire bya Iran, by'umwihariko uruganda rwo gutunganya uranium rwa Fordo ruherereye mu buvumo bunini munsi y'ubutaka muri Iran. Abanyamerika nibo bonyine bafite igisasu cyabasha gusenya urwo ruganda rurinzwe cyane. CBS ivuga ko abajyanama ba Donald Trump bagihangayikishijwe no kubona icyemezo gihuriweho bakurikiza. Ibinyamakuru muri Amerika na Israel bivuga ko nyuma y'iyi nama Donald Trump yahamagaye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ariko ntabwo hamenyekanye ibyo baganiriye. Mu minsi 3 ishize indege za gisirikare za Amerika zirenga 30 zishinzwe kongera izindi essence cyangwa se ibicanwa zikiri mu kirere zamaze koherezwa ku mugabane w'Uburayi, bikaba bifatwa nk'umugambi wo gutegura ubushobozi bwo gutera Iran. Kuri uyu wa kabiri mu butumwa bwinshi Donald Trump yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yasabye Iran kumanika amaboko nta mananiza, unconditional surrender. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yahise asubiza Donald Trump binyuze mu butumwa bwe bwihuse kuri izo mbuga, yemeza ko igihugu cye kitazigera na rimwe cyemera kugirana ibiganiro cyangwa se ubwumvikane n'abasiyoniste, ubwo n'abayahudi. Tulsi Gabbard ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe ubutasi CIA, yavuze ko we na Perezida Donald Trump bahuje ibitekerezo ku gihe Iran izaba yabonye intwaro za kirimbuzi. Yavuze ko ubutasi bwa Amerika bukomeje kwizera ko Iran itarimo kubaka intwaro za kirimbuzi, ariko Donald Trump kuri uyu wa kabiri yabwiye abanyamakuru ko yemera ko Iran iri hafi cyane kugera kuri izi ntwaro. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri rushyira ku wa gatatu humvikanye ibiturika byinshi mu bice bitandukanye bya Tehran no mu nkengero zayo. Amakuru avuga ko ibitero by'indege za Israel byibasiye uruganda rukomeye rukora ibisasu bya missile ndetse n'ishuri rya gisirikari ryegamiye ku ngabo za Revolutionary Guard Corps za Iran. Mu masaha make mbere y'ibyo bitero, igisirikare cya Israel cyari cyasohoye umuburo wo kwimura abaturage mu gace ka District 18 ka Tehran, agace karimo inyubako za gisirikari n'izindi z'abaturage. Muri Israel, impuruza za gisirikari zumvikanye inshuro ebyiri mu ijoro ryakeye ubwo Iran yarasaga yihimura ikavuga ko yakoresheje igisasu cya hypersonic. Nubwo bimeze bitya, nta raporo iragaragaza ko hari abaguye muri ibyo bitero. Ingano y'ibitero bya Iran yagabanutse cyane. Ibi byagaragaye nk'ikimenyetso cy'uko ibitero bya Israel birimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku mbaraga z'ingabo za Iran. Mu butumwa bwinshi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran itazigera yemeranya cyangwa se ngo ikorane na Israel, hashimangira ko aribwo intambara itangiye. Ku rundi ruhande, Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yavuze ku nshuro ya mbere kuri iyi ntambara irimo kuba, yemeza ko igihugu cye gihangayikishijwe bikomeye no kuzamuka k'umwuka mubi mu burasirazuba bwo hagati. Yavuze ko Ubushinwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Iran budashaka ibikorwa byose bihungabanya ubusugire, umutekano ndetse n'ubutaka bw'igihugu. Ku wa kabiri, ibiciro bya peterole byarazamutse bigera ku rwego rwo hejuru rutari rwakabayeho mu mezi hafi 5 ashize. Iri zamuka ryatangiye mu cyumweru gishize, none riragenda rihindura ibiciro ku masitasiyo. Bikaba biteye impungenge kwizamuka rikabije ry'ibiciro byatangiye guterwa n'iyi ntambara. Ibi byose biragaragaza uburyo intambara irenze kubi ya Iran na Israel gusa. Igihe Israel yatangizaga Operation Rising Lion igamije kugaba ibitero kuri Iran kwa gatanu cyumweru gishize, ibitangazamakuru mu Burusiya byihutiye kugaragaza ko hari ibyiza bishobora kuva muri iyi ntambara ku ruhande rw'Uburusiya. Muri byo harimo izamuka ry'ibiciro bikomoka kuri petrol ku isoko mpuzamahanga, bikaba byarateganywaga ko byakongera umutungo w'Uburusiya, ndetse harimo no guhindukiza amaso y'isi akava ku ntambara yo muri Ukraine Uburusiya bukomeje kurwana. Ariko uko iyo operasiyo ya gisirikare ya Israel igenda ikomeza, niko bigenda byigaragaza ko Uburusiya bushobora guhombera byinshi muri iyi ntambara. Ukuri nuko Uburusiya butashoboye gukumira igitero kinini cyagabwe na Israel ku gihugu cya Iran cyari giherutse kugirana n'Uburusiya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano. Hari hashize amezi 5 ibi bibayeho, kuko byanditswe n'impuguke mu bya politike y'Uburusiya yitwa Andrei Kortunov, yabyanditse mu kinyamakuru Kommersant gisohoka buri munsi kigashyira imbere by'ubucuruzi
mu gihe perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azamara igihe kinini muri iki cyumweru i St Petersburg mu nama mpuzamahanga ku by'ubukungu International Economic Forum. Isi itegereje kumva niba azagira icyo atangaza ku birebana n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri Israel yo yamaze gutangaza ko igiye gufunga imiryango, yanategetse abakozi bayo n'imiryango yabo kuguma aho bari, shelter in place, kubera umutekano muke. Israel yatangaje ko yatangije igikorwa cyo gusubiza mu gihugu abaturage bayo bari baraheze hanze kubera ihagarikwa ry'ingendo z'indege. Ni igikorwa cyatangiye ku mugaragaro ubwo indege ya mbere yageraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ben Gurion kuri uyu wa gatatu. Icyo gikorwa kirimo gukorwa mu byiciro hashingiwe ku rwego rw'ibyago no ku isesengura ry'umutekano. Barashyira imbere umutekano w'abagenzi, abakozi b'indege n'indege ubwazo. Niko byatangajwe n'urwego rushinzwe ibibuga by'indege muri Israel, Israel Airports Authority, kuwa gatanu ushize. Nyuma yo gukaza umurego kw'intambara na Iran, Israel yatangaje ibihe bidasanzwe, ifunga ikirere, ifunga amashuri, ndetse urujya n'uruza rurahagarikwa. Nk'uko iryo tangazo bivuga, indege ya mbere yazanye abanya-Israeli bavuye ahitwa Larnaca, ni muri Chypre, yageze ku kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abagenzi bahise banyuzwa mu nzira zihuse zo kwinjira mu gihugu no kubona imizigo yabo. Iri shami ryibukije ko bitewe n'ibihe bidasanzwe by'umutekano ngo ni ingenzi cyane kugabanya igihe abantu bamara ku kibuga cy'indege. Byanasabye rubanda kutajya kwakira abagenzi ku kibuga. Mu kugerageza guhosha iyi ntambara cyangwa se kuyikaza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aragirana inama na General Asim Munir, ni umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan. Iyo nama irabera mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House saa sita z'amanywa ku isaha ya Washington. Bombi barasangira ifunguro rya saa sita. Iyi nama irabera mu muhezo, ntabwo abanyamakuru bemerewe kumenya ibyayibereyemo. General Munir amaze iminsi muri Amerika kuva ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu, kandi iyi nama yari iteganyijwe mbere y'uko haba ibindi bintu byihutirwa. Icyakora iyi nama ibaye mu gihe hari impungenge ko intambara ishobora gukwira mu karere kose. Iran na Pakistan bisangiye umupaka. Nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya Iran, General Munir yaraherutse guhura na General Mohammed Hossein Bagheri, umugaba mukuru w'ingabo za Iran, mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Bagheri yishwe ku itariki ya 13 y'uku kwezi mu gitero cya Israel ku munsi wa mbere w'iyi ntambara irimo gukara. General Munir afatwa nk'umuntu ukomeye cyane kurusha abandi muri Pakistan, cyane ko ingabo muri icyo gihugu zifite ijambo rikomeye muri politike n'ubutegetsi. Ntawe uzi ibyo agiye kuganira na Donald Trump, niba ari ibirebana no gufasha Amerika kwinjira muri iyi ntambara cyangwa se gufasha mu buhuza. Iran yaburiye ko kwivanga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara iri hagati yayo na Israel ngo bishobora guteza intambara rusange mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati, mu gihe impande zombi zakomeje kwitana ba mwana ku bitero byagabwe kuri buri ruhande kuri uyu munsi wa gatandatu wikurikiranya w'iyi ntambara. Nibura zimwe mu ndege za gisirikare 30 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimwe mu minsi 3 ishize zivanwa ku bibuga by'indege bya gisirikare byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijyanwa i Burayi, nk'uko bigaragazwa n'amakuru y'urubuga rukurikirana ingendo z'indege. Zose ni indege za gisirikare za Amerika zifite inshingano zihariye zo gutwara essence igenewe indege z'intambara ndetse n'izitwara ibisasu. Urubuga Flight Radar 24 rugaragaza ko nibura izo ndege zirindwi zose zo mu bwoko bwa KC-135 zahagaze by'igihe gito ku bibuga by'indege bya gisirikare biri muri Espagne, Ecosse no mu Bwongereza. Izi ngendo z'izi ndege zibaye mu gihe Israel na Iran bakomeje kurasana nyuma y'uko Israel igabye igitero kuri Iran kuwa gatanu ivuga ko kigamije gusenya gahunda ya Iran ya nucleaire. Biratekerezwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwinjira muri iyi ntambara zirwana ku ruhande rwa Israel hashingiwe ku magambo ya Perezida Donald Trump mu masaha 24 ashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zinjiye muri iyi ntambara, hari ibyago ko intambara yahita ikwira hose mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kandi gafata igihe kinini ngo irangire. Reka tuvuge kuri iyi ngingo. Mu kiganiro ya Al Jazeera kuri uyu wa gatatu, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Bagheri, yagize ati kwivanga kwa Amerika mu buryo bwari bwo bwose muri iyi ntambara
ni inzira igana ku ntambara rusange mu karere. Ati dufitanye umubano mwiza cyane n'ibihugu by'Abarabu kandi birabizi neza ko Isiraheli ishaka kubishora mu ntambara. Ati twizeye ko ibihugu by'Abarabu byubatsemo ibirindiro bya gisirikare bya Amerika bitazemera ko ubutaka bwabyo bukoreshwa mu kugaba ibitero ku baturanyi babo b'Abayisilamu. Niko yakomeje avuga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wari wabanje kwitandukanya n'ibitero bya Isiraheli nyuma yatangiye gutanga ibimenyetso ko Amerika ishobora kwinjira muri iyi ntambara, avuga ko ashaka ikintu kinini kurusha guhagarika imirwano. Amerika yohereje indege z'intambara zindi mu karere kandi nohereza ubwato bwa gisirikari buhetse indege zitwara intwaro bwitwa USS Nimitz. Ibihumbi by'ingabo za Amerika biri mu bihugu bikikije akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Aba basirikari bari mu ntera ishobora kugabwaho ibitero na Iran, ariko Amerika yaburiye ko izasubiza bikomeye mu gihe yagabwaho igitero. Kuwa kabiri Donald Trump yasabye ko Iran yamanika amaboko nta yandi mananiza. Yanirase avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwica umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei nta nkomyi. Ati tuzi neza aho bita ngo ni umuyobozi mukuru yihishe, ni intego yoroshye cyane guhamya, ariko ubu ngubu atekane aho ari, ntabwo tugiye kumukuraho nibura uyu munsi. Donald Trump yabitangaje ku rubuga rwe rwa Truth Social. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Israel Katz nawe yanditse ku rubuga rwa X ati umuyaga ukomeye urimo kunyura hejuru ya Teheran. Ibi nibyo bitera ihirikwa ry'ubutegetsi bw'igitugu. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yavuze ko Iran itazigera isubira inyuma kandi aburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zizahura n'ingaruka zikomeye cyane zidashobora gukosorwa niziramuka zivanze muri iyi ntambara. Iki gihugu ntabwo kizigera gisubira inyuma, niko Khamenei yavuze mu ijambo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Amerika ikwiye kumenya ko kwivanga kwa gisirikare kuzagira ingaruka zikomeye zidashobora gukosorwa. Iran izasubiza ibitero bya Isiraheli mu buryo bukomeye cyane, niko ambasaderi wayo muri Loni i Geneve yabibwiye abanyamakuru. Nta gushidikanya tuzagaragara mu kurinda abaturage bacu, umutekano wacu n'igihugu cyacu. Tuzasubiza twivuye inyuma kandi tudashyizeho imbibi, ni ambasaderi Ali Bahreini wabivuze. Uku kwihaniza gutangajwe mu gihe impande zombi zari zimaze iminsi 6 zisubizanya ibitero. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko mu masaha 2 ya mbere yo kuri uyu wa gatatu mu gitondo Iran yarashe ibisasu byinshi bya misile byerekeje muri Isiraheli. Hanumvikanye ibiturika mu kirere cya Tel Aviv. Igisirikare cyavuze ko cyarashe cyangwa se cyafashe nibura za drone 10 zaturutse muri Iran. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Iran yatangaje ko abaturage ba Tel Aviv bagomba kwitegura igitero, mu gihe umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC wavuga ko ibisasu byabo byihuta cyane byo mu bwoko bwa Fatah 1 byaramutse bisenya ubuhungiro bw'abaturage mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Isiraheli. Ni ibisasu bya hypersonique bigenda ku muvuduko uko by'inshuro zirenze 3 umuvuduko w'ijwi, kandi bishobora guhindura icyerekezo mu gihe biri mu kirere, bikagorana cyane kubikurikirana no kubihagarika. Umunyamakuru wa Al Jazeera witwa Nur Ode uri Amman muri Jordani yavuze ko mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu Iran yarashe ibisasu bya misile byinshi bigana muri Isiraheli, cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru n'igice cyo hagati mu gihugu. Ati duhereye ku makuru yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ya Isiraheli, Abanya-Isiraheli 94 bavuwe kubera gukomereka bitewe n'ibyo bitero byo mu ijoro, kandi hagiye haboneka n'inkongi z'umuriro aho ibyo bisasu byaguye cyangwa se ibice byabyo byaturikiye. Kuri uyu wa gatatu igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyagabye ibitero ku nganda zikora intwaro ndetse no ku kigo gikora imashini za centrifuge muri Tehran. Mu itangazo cyanyujije kuri Telegram, iki gisirikare cyavuze ko uru ruhererekane rushya rw'ibitero rwari igice cy'ukwiyemeza gukomeye mu gusenya gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugenzura ingufu za kirimbuzi ryemeje ko ibyanya bibiri bikora imashini za centrifuge, ahari inzu y'ubushakashatsi ya Tehran ndetse n'ahari inzu ikorerwamo mu mujyi wa Karaje, byagabweho ibitero. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, amaze imyaka irenga 30 aburira ku kaga kagaragara gaterwa n'intwaro za kirimbuzi Iran ishobora gukora. Mu gihe kirenga imyaka 30 ijwi rimwe ryakomeje kumvikana riturutse kuri minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu. Iran iri hafi cyane kugira intwaro ya kirimbuzi, niko yakunze kuvuga muri iyo myaka 30.
kuva mu 1992 ubwo Netanyahu yavugiraga mu nteko ishinga amategeko ya Israel Knesset ari umudepite, yahoraga avuga ko Tehran iri hafi kugera ku bushobozi bwo gukora bombe ya kirimbuzi. Icyo gihe yaravuze ati mu gihe cy'imyaka 3 kugera kuri 5 dushobora kwemeza ko Iran izaba ifite ubushobozi bwo gukora no gutunganya intwaro ya kirimbuzi. Iryo tangazo ryasubiwemo no mu gitabo yanditse mu 1995 yise Fighting Terrorism. Uko gushinja Iran niko gukomeje kugena uburyo Netanyahu avugana n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2002 yagaragaye imbere y'inteko ishinga amategeko ya Amerika asaba ko Amerika yatera Iraq, anavuga ko Iraq na Iran bari mu isiganwa ryo kubona intwaro za kirimbuzi. Amerika yahise itangiza igitero kuri Iraq nyuma y'igihe gito, ariko nyuma yaho nta ntwaro z'ubumara cyangwa za kirimbuzi zigeze ziboneka. Mu 2009 inyandiko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohowe na WikiLeaks yagaragaje ko Netanyahu yabwiye bamwe mu bagize Kongere ya Amerika ko Iran yari isigaje gusa umwaka umwe cyangwa 2 kugira ngo igere ku bushobozi bwo gukora intwaro ya kirimbuzi. Hashize imyaka 3 mu 2012 mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye, Netanyahu yamenyekanye cyane ubwo yerekanaga ifoto imeze nk'akabindi igaragaza bombe yo mu buryo bwa karikature, abishushanyamo uko Iran yari iri hafi kugera ku rwego rwo gutunga intwaro ya kirimbuzi. Icyo gihe yaravuze ati mu mpeshyi itaha cyangwa bitarenze mu mpeshyi ikurikiyeho bazaba bararangije icyiciro cyo hagati cy'itunganya rya uranium bagiye ku cyiciro cya nyuma. Ubu hashize imyaka irenga 30 kuva atangiye gutanga aya mabaruwa n'imbwirwaruhame zibwira isi yose ko byarangiye Iran yamaze kubona intwaro ya kirimbuzi. Israel yamaze kugaba ibitero kuri Iran mu gihe Netanyahu agikomeje kuvuga ko icyago gihari kandi gikomeye. Ati nibatabuzwa Iran ishobora gukora intwaro ya kirimbuzi mu gihe gito cyane, niko aherutse gutangaza, agaragaza ko bishobora kuba mu mezi make cyangwa n'ibyumweru. Aya magambo Netanyahu akomeza kuyasubiramo kenshi nubwo umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje muri uyu mwaka ko Iran itarimo kubaka intwaro ya kirimbuzi. Ku ruhande rwa Netanyahu ubutumwa bwe ntabwo bwahindutse mu myaka myinshi. Ni umuburo utajya uva ku murongo uko amakuru y'ubutasi n'imihindagurikire ya diplomasi byaba bimeze kose. Ibi yongeye kubishimangira ejo bundi ubwo bagabaga ibitero bya mbere kuri Iran. Umwe mbwirwaruhame yagejeje ku baturage ba Israel. Mu mwanya muto washize Israel yatangije operation Rising Lion, igikorwa cya gisirikare cyateguwe hagamijwe guhashya ibyago byatezwa na Iran ku kubaho kwa Israel ubwayo. Iki gikorwa kizakomeza igihe cyose bizasaba kugira ngo icyo kibazo gishyirweho iherezo. Mu myaka myinshi ishize abategetsi ba Tehran bamaze igihe bavuga ku mugaragaro ko bashaka kurimbura Israel. Ayo magambo yuzuyemo umugambi w'itsembabwoko bayashyigikije umushinga wo gukora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Mu myaka yashize Iran yakoze uranium ifite imbaraga nyinshi zishobora gukoreshwa mu gukora ibisasu bya nucleaire bigera ku 9. Mu mezi aheruka Iran yafashe ingamba zitigeze zifatwa mbere, ingamba zigamije guhindura iyo uranium intwaro. Ibyo bidahagaritswe Iran ishobora gukora igisasu cya nucleaire vuba cyane. Bishobora gufata umwaka cyangwa amezi make, ariko ntibyarenga umwaka. Ibi ni ibyago bikomeye bihari kandi bidasanzwe ku kubaho kwa Israel. Mu myaka 80 ishize abayahudi bagizweho ingaruka na jenoside yakozwe na leta y'abanazi. Uyu munsi leta y'abayahudi yanze gukorerwa jenoside ya nucleaire ishaka gukorwa n'ubutegetsi bwa Iran. Nka minisitiri w'intebe maze kubisobanura kenshi, Israel ntizigera yemera ko abashaka kuyirimbura bahabwa uburyo bwo kubigeraho. Muri iri joro Israel yashyize mu bikorwa amagambo yagiye ivuga: twagabye ibitero ku mutima w'umushinga wa Iran wo gutunganya uranium, twagabye ibitero ku mutima w'umushinga wayo wo gukora intwaro za nucleaire, twibasiye ahasanzwe hasukurirwa uranium muri Natanz, twibasiye abashakashatsi b'ingenzi ba Iran bakora kuri bombe za nucleaire, twanagabye ibitero ku mutima w'umushinga wa Iran wa misile za balistike. Umwaka ushize Iran yarashe misile 300 za balistike kuri Israel. Buri imwe muri izo misile ifite ibiro byinshi by'ibisasu ishobora kwica abantu benshi. Vuba
izo misile zishobora kuzatwara ibisasu bya nucleaire bigashyira mu kaga abantu ibihumbi n'ibihumbi aho kuba magana. Iran irimo kwitegura gukora misile za balistike ibihumbi 10 mu myaka 3 iri imbere. Tekereza gusa ibiro ibihumbi 10 bya TNT bihanukiye ku gihugu kingana na New Jersey. Ibi ni ibyago bitihanganirwa, nabyo bigomba guhagarikwa. Iran ubirimo gutegura gahunda nshya yo kurimbura Isiraheli. Iran n'abambari bayo bagerageje kugotesha Isiraheli umuriro impande zose, harimo no kugaba igitero cy'akaga cyabaye ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Ariko abaturage ba Isiraheli, abasirikare bayo barahagurutse nk'intare barayirwanira. Twatsinze Hamas, twasubije inyuma Hezbollah, twagize ibyo dukorera abambari ba Iran muri Syria no muri Yemen. Kandi igihe Iran yaduteye inshuro 2 mu mwaka ushize, twarasubije ku butaka bwayo. Ariko mu kwirwanaho tunarwanira abandi, turarwanira abaturanyi bacu b'Abarabu, nabo barababaye kubera ibikorwa by'akajagari no kumena amaraso byatewe na Iran. Ibikorwa byacu byo kurwanya Hezbollah byagize uruhare mu ishingwa rya guverinoma nshya muri Liban no mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Assad muri Syria. Abaturage b'ibyo bihugu bibiri bafite amahirwe yo kugira ejo hazaza heza, n'abaturage b'intwari ba Iran nuko, kandi bafitiye ubutumwa. Intambara yacu si yanyu, niyo kurwanya agatsiko k'igitugu kamaze imyaka 46 kabagomera. Nizera ko umunsi wo kubohoka kwanyu wegereje, kandi ubwo bizaba bibaye, ubushuti bw'ibi bihugu byombi buzasubukurwa. Ndashaka guhumuriza isi. Ntidushobora kwemera ko ubutegetsi bubi cyane ku isi bubona intwaro mbi cyane. Iran ifite umugambi wo guha izo ntwaro za nucleaire imitwe y'iterabwoba. Ibyo byatuma iterabwoba rya nucleaire riba impamo. Kugenda ku izo misile za Iran biragenda byiyongera. Bizatuma umwijima wa nucleaire ugera mu mijyi y'Iburayi no muri Amerika. Mwibuke, Iran yita Isiraheli Satani nto, ikita Amerika Satani nkuru. Niyo mpamvu mu myaka myinshi yahozaga mu mihango yayo amagambo agira ati urupfu kuri Isiraheli n'urupfu kuri Amerika. Uyu munsi Isiraheli isubije ayo magambo mabi ikoresheje ibikorwa bifatika. Imana ikomeze Isiraheli na Amerika. Igikorwa cyacu kizatuma isi irushaho kuba ahantu hizewe. Ndashimira Perezida Trump ku buyobozi bwe mu kurwanya gahunda ya Iran ya nucleaire. Yabigaragaje kenshi ko Iran itagomba kugira porogaramu yo gutunganya uranium. Uyu munsi biragaragara ko Iran ishaka gutinza ibintu. Iran yanze kwemera iby'ibihugu by'amahoro byose byemera. Niyo mpamvu tudafite amahitamo uretse gukora, kandi gukora ubu ngubu. Icyemezo gikomeye cyose umuyobozi afata ni uguhagarika ibyago mbere y'uko biba. Hafi mu kinyejana gishize, abategetsi ntabwo bakoze vuba mu gihe cy'abanazi. Bari bafite ubwoba bw'intambara ya mbere y'isi. Bashakaga kwirinda indi ntambara uko byagenda kose. Ariko ahubwo ibyo byabaviriyemo intambara ikomeye kurusha izindi zose. Bemeye politike yo gushimisha umwanzi. Bafunze amaso n'amatwi ku bimenyetso byose byaburiraga. Kunanirwa gufata ibyemezo byaviriyemo isi intambara ya kabiri itwara ubuzima bwa miliyoni 60, harimo miliyoni 6 z'Abayahudi, 1/3 cy'abacu. Nyuma y'iyo ntambara, Isiraheli n'Abayahudi bararahiye bati ntibizongera ukundi. Ubu rero ntibizongera. Uyu munsi Isiraheli yerekanye ko yize amateka. Iyo umwanzi avuze ko agiye kukurimbura, byumwumva. Iyo umwanzi yubaka intwaro za kirimbuzi, byumuhagarika. Nkuko Bibiliya bivuga, nihagira ushaka kukwica, uzamuke umwice mbere. Ibyo nibyo Isiraheli yakoze uyu munsi. Twahagurutse nk'intare ngo twirengere. Mu myaka 3,000 ishize, Mose yahaye Abisiraheli ubutumwa bwabakomeje kugeza n'ubu. Mugira ubutwari, mugira imbaraga. Uyu munsi abasirikare n'abaturage bacu bafite ubutwari n'imbaraga. Bahagaze hamwe kugira ngo birwaneho kubashaka kuturimbura. Mu kwirwanaho turarwanira n'abandi, kandi turarwanya ubutegetsi bw'igitugu. Abazadukomokaho bazavuga ko urungano rwacu rwahagaze rukagira icyo rukora hakiri kare, kandi rugakingira ejo hazaza rusange. Imana ihumugisha Isiraheli. Imana ihumugisha imbaraga z'isi yateye imbere hose.